Vena vata wa Atongoi ala manengetwe uthei wa kutongosya enenthi kumathukuma kwa Uikiiku vate kuvathulwa. Waneenwa ni musomi na mutaalamu wa utongoi Dr. Maurice Wambua ula waweta kuvikia kisomo kwa aingi maamaniwa ma enenthi maukwati wa nthi kithitwe kina thina vanthi ya Kenya kindu kila wenda Atongoi ala meungua silikali ya kati na ile cia mutiuko kutumia ivuso na inandu ila matongwesye kwanza ila yailite ni kana kwikithia enenthi ni matetheka. Kennedy Mulinge na mauvo. Dr. Maurice Wambua inena ni wawatane kwesila Atongoi ala meivila ni ungua serikali ya kati na ila cia kaunti kukwata mbuwa manua kuma misini ila mevinia kukwata kisomo. Bala maniwa ama kithoma tona kuvindwa mesiyo na kuondea kumina thina na uchoka mbani. Ukamba we mathina maingi bina we maskini mwingi muno. Yu maskini usu esa kuma ate the young generation ira yebo ukamba ithethe we kaumela. And now nibona asia andu angi bayazo ta ni critic. Bayingo kitumi cha we the musomi kana misikatha ne yakafaidika. Kuga the utasa mundu so binoka. Nenge or example wa musindu there musi we no wezo. Ukathe mususu inyano kwetoka ndo itheno kwetoka ndo lakini the kana kuma mususu musumake nesa we na mabati unakaka ndio ukathe ne musi very smart lakini the kana kala kana ndo basari na kana kate bandu kakomake kwa nyumbani ona ite maisha labe batengo kindu so ndo ilikazi ya house weza kana witness ona basari hiyo kulia maratumia ya sikia kwa sisi kana kwa basari na kaka yona basari. Yolo wake Dr. Wambua tulamutia mama Atongoi ala methite maisha esi ulusani na wanganganyo utewe mevianila ile utumika kukiliwango cia kisomo na uchoka mbani. Vaimenda Atongoi ya kwithwa mayikithe mivango la yikitwe kutethia mwenenthi ni ya muvikia. Kwa hizo idea pesa yana mbigite itenenga basari. Na basari sio ndani kosi kana scholarship. Lakini za ingine ngola si scholarship kule wanda auto muhimu. Karoka diko sisi mimi wala no wala baona na ngo scholarship baingwa wala na ngo basari baingwa. So you let us not go to wastage of resources wala Atongoi mekwa nanga resources ya mwenenthi resources ya mwenenthi itumekwanza ila ilite na siana tai keka ndo matumire basari nesa siana tai iliza kwa siete tunenge na ndokiucha serikali kina nduchuke nenga mpika na nenga governor nikuda it depends a lot siana siete na ku na ingesie musi o hizo de nagu na weza kuwa na list ni ando na manenga basari pe already baundi ne pe security go exist pe siana te go exist pe ando ya no de ando na manenga do ona akulia na ando maisike wakulia skuli ba ne desike na siana siete na siete soko utena ki Dr. Wambua yenda nende kuseka Atongoi ala meivilani na kumanengo sililo la wailite hivinda ya vikam. You and remember good the focus na ndo ndime maiko tu maike gurundo ya musi masaluche meyone na maike ya kila mutongo into they accountable ni mbesa situ wa mino nengwa hii karikirando kitu cha agriculture recommended cha kisomo tumedata cha kivu tumedata cha malelo tumedata. Let them ask these questions because they are bitter questions to the leaders but they are the correct questions to be asked. Utongoi TV kuma kaunti ya Makueni. Nyenita wa Ken Mulinge.